Rainbow Mizo Channel Clear to te Chibayule December Nikhat Ania Hetlahi Intan Mal Somna Loni Setin Du Sakna Kan Lancheu Ani US election lama kan hoilo thai rilawa tun thleng chuan mainstream media lama chuan Biden transition move forward ti lam deuh hlir mutur awma Joe Biden administration thar atana anin buat sainale cabinet poimo a pick up dante mutur atame mema hei hian mi puitam tak a influence mek ani chu dulovin tuna hian kan soifo angin media te naw jok ten nasa takin ma an la chomeka Newsmax chuan thudik US mi puiten hena pon hi kan tumber ani an la tia ma se mainstream media te hi ayan tu tlaniam view ma se mi puitam takin an enlai mek le an lo subscribe mek ani wangin US mi pui rilru nasa takin a hruai peng mek ni in soi ania ma se Fox News lamin ni zan chu thuthar an nga hle maya alomom lama ngai thei ani ome tin social media le media te naw deu zoka Trump team lamten nasa takin tran an la ve mek boka mainstream media dangten Trump hian thunei na changle turin diglo takin ma alani antiloma chu mi pui thuak athun antum berponin ashriata ma se ne zandar sarile minute som pakat khan Donald Trump chuan Twitter a mi pui ta khriata tan thu aron chuita kathil bai mek hi keima tan anilawa US mi pui min vote tu anti chian to te mai ni lo US mi pui makta duai somsari pali min vote tu te vote an nuai bo te tan ka bai mek zok ani tin aron soya boruak akal chaudanen hian tuna mainstream media hawin result an tarlan ang hian kal chaudon ta angsela US mi pui zave deuh thokhuan Trump hi an la thlopa chuti rualin a zave velin Joe Biden an thlop anga po longai taila Trump hi a chakta jok emo Joe Biden hian nena a changta jok po ni se US khu a boi viau donin alang theitoa Biden hian Democrat hawin ama an lo thlop to khovel puma poisa pakhat man angchi dekha an la choi nung ani chuan Bible bechana thlir chuan sakol alang hal deuh run maya tin China nen inzom na thazok asiam don ti hi achiang viau to in alanga CNN in an kom na le media dangten an kom na te an thukal puidan atang hian chu alangin ahriata heipo Bible bechana thlir chuan sakol lolang tur nen soizom anom nual sakho zongjong dau tu chu China hi animiawa Biden la chuan kan Bible thu asoi chua ve tuma sampo alam dik hlei theilo ania opinion kolama sakol nen soizom a hloviawa kan hantar lang telve hrim ani Trump legal team Rudy Giuliani chuan Biden hian sampo alam thiam lo ani hitin Joe Biden a thu soilaya sambu a soilai le alam dan diglo lutuk video clip toite aron ta chuak bok mithen khat chuan Biden hi a in khom ngai lo ju soilo min pathian thu an soipo angai thangai lo ni hi antinol hlomboka Black American Melissa chuan Obama khan sanghi sompani kuma atlin non le khan vote makta duai thum ayatlamin ama a vote ain amunema chu kan pom thlap ani mase sanghi somni presidential election a hian Donald Trump hian Hillary Clinton laka nena achan trumai khan vote makta duai som pakhat lain vote amunem zoka mase achak lo zoka puan ania hetiang hi US history a hian engtiklai main ala thleng ngai lo atia Scott Presler chuan Hillary Clinton tan khan ka theito pin ka beya mase achak zo talowa tuna hian US election diglo taka kalpui ania wang hian state legislator zongjong te koula vote audit turin thutlukna siam turin tirautin aron tong chuaka Democrat mile an candidate Hillary Clinton tan ngai po akong sial October Scott Presler Twitter lama anei nem le to he thil hian kaluchip atangin ka kejung tang mor thleng hian min fan chuak vekani chu wangin hei hi ka tiam cheni ima ka ding zelang Joe Biden nena hian engthlop nama ka pe theilawani atibok
heng Arizona state Georgia state le Pennsylvania state te hi itan history a hriat reng tura thil thak danglam angai na mun ani thu ni lovin ataka chet ahunani atia tuten nge I thu ngai thla ti hi voina hian soro tin Donald Trump athop na hi nizan khan aw chuapuin samaya Democrat tan chuan thulom ani haulawang mase US media lianten antar lang du chuanglo chu wangin heng state a hian president aniangin state a dan siam tu le thunai na vortop nei tu senate ta chu kokhoma thupek pechuak turin adu niin arhiata kota kaltolawa US rampuma Republican in senate thunai na anchanna state zongjonga full audit nei turin action lak ahun toni atia egin soizui atam hal hlea mase thudik tellawa ne na hian ro puina akeng tellawa zom na chu dikna ain ngata chu chau chu kain ngana ni atibok khoyange Trump hian kumsang ni som paruk aya vote makta duai som pakhata tam amuna te kha aom zo tin zona asiama khoi state ange house seat som ni pasaria an chakna state te kha aom khoi state ange Republican house seat som pathum Democrat laka anchu sakna state te kha aom tak tin heng te hi danang taka anchakna state heng Arizona state Georgia state Michigan state Nevada state Pennsylvania state le Wisconsin state te hi anni chu wangin he election hi ala top lo this election is not over tin asoibok ani hetila hian nizana khan US a hun poimo athleng rol vevea Donald Trump hian US Supreme Court a New York census le electiona vote la ain mil thailo tin thu buai apuluta US Supreme Court in hearing an nei chu live in Fox News in an pechuaka oral hearing an yewangin audio chau hriat thai ani Trump hian Fox News in an buat sai Sunday morning features program November ni som ni pakua telephone manga an interviewa alo soilok to mase engthu boinge athen ti hi asoidu lawa kan thu boi kalmek hi laturin Supreme Court a hian Supreme Court advocate thatak tak kanayani atia he election hi kanla fight zel donani atibok Trump hian anzona te changin kangai tuana hi kathak don lawani atia Newsmax chuan Fox News in an interview hi November ni thum election day nuwa a full interview anei voi khatna ani antia nimin lama khan Trump hian he thu asoi nu hian Newsmax chuan Supreme Court in hearing ala nei thuai don ani ti atar langa mase hetite thut chuan an nei ngal mai kan bei seilowa New York census a population zat atanga chutin tuntrum election a khan New York a vote la kha atam lutuka thilni thailo ani ti vel chu hearing a hian conservative judge lam niom takten an soi chu kan khethaya tin US a emo omlo po ni se non citizen US khole tuini na nei lo vote nei thailo ten vote an thaka chu chu an chiar tel ani thaibok ti te po hearing a hian an soilang ani hearing hi an nei rei mel awangin an thutluk na hi chu video danga ron update kan tum don nia hetilai hian Arizona state lama po public hearing nei mek ani boka Rudy Giuliani le Jenna Elistebaka lawyer dangte po antela President Trump hi atel ve talawnin alang chanchin buat sailai thleng hian hearing hi anla nei meka anla kalpui rei viau donin alang boka nizandar sompani le achan vevel thlengkha chuan Trump legal team ten an soichina hian anche thaviawa mase senator te hian an pompui donem kanhreman rilawa zona tam tak an chang towa heng hi an lo chin chia zela atopa thutlukna an siam chau dona an on lam tur hi nizandar sompani le minute somthum thlengkha chuan hriat mai ala harsa deu ani hetia hearing an nei mek lai hian kodlama mipui tam tak pungkhomim stop the steal rally an nei mup mai boka mipui pungkhom hi an tam hle ani hetila hian Fox News chuan nizan thimhlim darnga le minute som pathum vel khan former US president
Barack Obama chuan Joe Biden hena warning apeti anron tar langa hei hi engwange tin America mipui tam tak tuna hian president elect chungchanga an hlau thongani antia American zavevel chuan president tharle administration thar hi ngak hlel takin an thirpo ani thaya chu US thajoka tungding turin Joe Biden hi an beisai wangani atia heng thil thleng mek ta hi hisapa chutlok lo hian I chakna hi tinep turin cheto su atia kumlikalta chungkhan Kenya in Trump hi thajoka mipui 56% chuan an ngaya chu wangin itan backslide na tur thil atamani atia backslide aman na hi akal zel na turle tuna adin mun meka thil thalo jok athleng thei reng ani atina ani deuh ber ome Fox News hian an soifia zuina hi athui viawa soizui vexen ani lowa heng hi an thutlang puichu ania hetianga Obama hian azilta ka tang hian engemo hlauthon an nei tran ang viawa Fox News berin anron tarlang boknen heiba ka hian Fox News hian nizandar somvel khan Georgia State County Pathuma Judge Timothy C. Button chuan Dominion voting machine ta chu khoi danglam khapna ati chuakti anron tarlang boka hei hi emergency thu buai siam awmwang ania Cobb County ate Gwinnett County ale Cherokee County ate Dominion voting machine ta hi khuakhir ngal tura thupek ania khoi danglam emo data paithene mo po khapvek ani tin Fox News hian antar langa Dominion voting machine hi endik ani don ni in tarlan ani bok ani Fox News hian dar som pakhat le minute som thumvel khan Donald Trump hian FBI le Department of Justice DOJ ta chu investigation kalpui turin ahriat tirani ti anron puang boka tunkar chhochu engemo boruak a chelamemo a thalamemo thil athleng tam chhoviau donin alang ani Arizona public hearing le US Supreme Court hearing an nei hi an thutlukna khreman lo ve maila December tha kan chon kaita ka wangin Jinkara chanchin thar lo muatir ngei chau kan du wangin chanchin thar dang alo amnual boknen video hi janreilama kan han siam thrama kan video lo thlir tu zongjong te Sweet December idola kan thlangvek chau ani Christian tatana festive mon ania he thlathar hi lim taka mangturin du sakna kan hlanvek a chau